Hornbill Cable Network and campaign vegan chibai to the weekend honai cover ding we hule gam sunga ding handicrafts next level international market tana ana tungsak tu ikam sunga dia minga isang ho entrepreneur launching mama very young and dynamic entrepreneur le businessman chong nei lian khobung i ho pi ding a chong chibai ole tu nei chibai interview theina ding hun non pek jeng na tu ki pa thu kon ge na he cái không có lộn gì, nó đồ khoa lắm cả copy xuống ai chiang nó khác, thu pi mà mới mới ai đan showroom, ai handicraft le industry nó lung lung nào bằng chỉ cả bắt pana, handicraft tiếng Anh hay chứ, ai nào bằng lại làm tin ai xí mà, ai cái nào bằng lại thiếu linh mà này khel này cái thiếu thô lắm cái này chứ, khang về làm tất cả chứ, ý mà đi chơi làm tất cả hết cái business công trending kan cái background from the pulang 2000 ni dang chu do na lo phasa mai mi rim kan ni chu ana chu 2014 an to kan kha hung tho talwin ka hung gift pa chu khan hung khan sin klom te sin ka hung zonga in tin man thil gong thwa mi ru chu in rui thấy thô là cái lô này lấy khăn mi ring dầu cái lô nó tiel cái khi lung trần đàn này mà có biết là ông sẽ cái arsa dam cái zora thing dam cái zora khang đam tiết tiền cái hông trần à thì reng cái không ar thắt mà sắp còn lên bên phía ta chú cái thô lại không chừng mi tâm tắc chừng lệ khai in chú cái hi mà trăng cái na tia min don hom tâm này chú na cái life and experience cái hậu cái là ami rục khang hai phụ cái cái tu tinh hiện công việc thì mà thi nín in tin mà này ami lâu build up tum na mo cái này har sat na cái tu ngin cái sita cái hong trending thêm hom hin computer mà này in hom này cái này nó zero balance sign trend cái này cái business chú Karul hai computer center pakatakan sini jawa thoa kang ka hong thong thoa atopa karul hai pakatin computer min hotera chukan ina kan varanda kha chite printer kham kan ino chulai printer hi sangle zangaman nin ri chitrek chau kha kan chaw ka thoa aphu no khapela ana ji mani chen gong tho khan ka hong in chok ve thi ta laser printer pat kong in chok te chu kon varanda ka kong extend 8 by 6 feet welen kha chitrek room chitrek ka hian kong in trna chu chun kha kum nivel nin ka fit kong tho kan hitaka ka rul hai room pakhatan misema renka rota room pakhatan trna then after that 2 rooms ma chu khata ka khan handicraft chinte ta lunglut na met lo nei thil sim nek nek tholak kani chu ka chin lai ke pen tv li i mani ram tin ru an thda ma pasim da mo kha inhale nan ei harsa ei rati lein i mani badminton amani cricket amani ball pet tv hai wa thona man ka hun ka nei no saturday ni han le kan lei pu ga zuya rule va pol na hun kan nei no le khan ina khan som te ten khan thil ram tin ka sim la kan ni ka velan thok lung lut nan nei chu handicraft ti dang mi nan sim hai hi gala khoma chu computer center khan na si khoma chu ta kan to ka chu hi chen hi ga hung for su tan pe ni yai kana inspiring story tam ka the ke ya next question dat na ding ka tui don phone na tui don mo pa chang na camera na ras lo na
chong in next question I dot masanga tu ge na para kalung sim khoi khama ma khat chu zero budget starting with a scratch ahin khwa ong kam be ka hiya alcoholic addiction out tipat I yai na hi in mo arts and craft gamguk international level tan tung zo ding chi khan nga I tu nga yai ke le lung lu na sumu le mu lo tu tuam chana hi how was the journey like ko hung tran lim chun hi ke ni chu computer center kan thwa chi tret atra na kon project ram tin kan ji ka mi loan lak na ding hai lekha hai ka ngai tu pe ka or any other official document mo lekha ram tin kha ga ung tho khan handicraft ram tin collection ka thwa ka si khan ye khum khan chi trek wek khan kan man hun dan han ka si ma nal ka ti zong example flower vest di hai dam mo bamboo an tin kha kha dong tho pa ya hi chen a phak ding hi ka rin wa voi khat chu NID National Institute of Design an tukin mi pathuman hungan direction kan ni puinom cha huni mi bek thai ding aman tia ei ni kongkara mi benom chu mo why not khani chu ka kan big puya ing tin mani ram tin khang han jan hu ing khat pa ya I shawl ai ni ai tribal I zonau tilai ai ni hi a big de ina nan naga group ami hai hi ing hai ai traditional shawl hai khom chu loin loom product mo ai ni ai tradition ngai kha product khang hai dam ka lo pe ka khangก็ตัวเขาฮีbusiness baseนะผมก็ในโนอามีรูปจุอีให้ติ้ง handicrafting ปังก็ลุงลุดแรงเลยก็เราก็เล็กเขาก็เรื่องนี้กิน meeting มีให้อันถูกคน response หุ่นก็ฮิตเลยกันplan กันซิมตาการุลให้เลยการุลให้เที่ยวก็ติมั่วการุลให้เลยก็อุเรนเอาให้คมอันทั้งพัฒการถูกกันฮิจินฮีกันลงพากันฮีจุดชุนฮี building he I kan hai big sina HSA Mer Students Association ting pangkoman ami lung lut pui ve lai kan hi offer han mung pe ga hi building hi innuman le lu ro ti kan room khat chu na kan dit ona chu tu hin 8 shutter san mung pe kan ta chu kan lo plan lok reng pre plan lawa hi business po pui kan ung thon ni chuตัวนักเรียนดาราปัดหม้อปัดจงBA จง qualification จงนี่สรการน่าจงเราหม้อจีของ society หม้อนู่นเลยปัดเป็นเงี้ยที่หม้อบางเจ็ดบางจังสรการน่าจงเราอันจีดีไว้เจ้าตัวนั่น testimony ง่ายเลย you are defying the status quo หม้อ you have followed the road not taken Is this literally is this literally living the dream? Na do to sam ra ba cheng ang in ngai em tu na. Kon ngai chu no koi si do to sam tia mi him chun plan nei ding ai ni chu. Ami ru chu tu ta ka ngir mun na. Mo ka ngir mun ba ko bai sei ra ka wa bui na khai hum ka nei ngai no ki. Computer center 8 by 6 feet kan thung lai kom okay. I'm fine with that. Kalau mau oi, mo, Iwali tidak hin thadam na kan ini tu. Tu form hin, tiga tu ing kata सरकार सिन चुको लोजों ना सही को पहला निदंग से ये तू तामामेट कांग्रेस सरकार last Congress government kan ma kan huya recruitment and talk ka ta ko kom kan somwe la chu patlinga ni chu ana chu iba fia interview iba fia how much you can manage to pay ti khani chu interviewer chen khat ting kati interviewer chen khatan no an le hi ting backdoor an thoga min don tu chu kala khan sumle pai kan ei si no san chu mi form ko ba fill up pe ka info la ka ba submit pe ka khan zani pe ka lo ni chu ana chu mi som da mai choi chun chu 2020 mo sang ni ka form fill up na ding ha kai le kai kong in mena sa khan ko to chu hanga i sarkar chin kong in kata dong tho pe kha bai sei na tan ka sit no ni chu chu kai ka ang har sat na ni kham ri man tam ding hin ka sit sata chu kha i chu chun ati ran thokin
zugang don non thokin atiran thoka pathin mi ko nanin ka rita mi hai ta dinga mal som na ni mo be a blessing for others tuta don business tho hai po hom hi mi hai employment pe ngai ta mi hai thang pui ta ti hisapa thilung tho ko ni chu hi ba be zo ba post graduate rural development hai gong tho na pe kha nga gong tho kom khan bi sei nan sang tak nei chu ni chu ti tu lai ai ni hilaya lekha kha thei met hai lo dream chu essential service money ni chu kang hom hai lo tum ve ni chu ami ru chu pathin hin plan na ya mo ti chun hi ba sarkar ting hom money zat i written hai lo in zik tingin la khom ka bai sei na pathin hin mi su top pe ka ami ru chu pathin hin khane ka thil tra plan lo nei ni ti ga tu in chu gong fit chu gon ta chu ti chu lungoi takin ka so ka kham hom ka ti chu lungoi takin pathinin cái tho dinga ti ha ka thoi la yai zero scratch up na panamo a vision le go leom lo yai tan na tun to hi international market gambang zan na export yai lamka khut su ange sing ta mi ten na sep na kha khovel mun bang zan a pholang thea tu che na hin rambung parwakan export ta mo 6 countries US ami direct in anhung la ka adang 5 countries chu the best export company Mexico UK Turkey Denmark Germany hi po ami hi export company pakhat thun asan chu import export hin kan la register no le mo kang khan keinin hitakan thokin Korean Delhi from Delhi anin an lo semnar mo kan tho chu chun tu khom hin i pathin zarin mal som na kan donga i export company tam takan an mong dora ni thingtlang pak pun kong a khong chi ha loin lum products company export company ha in mong dora chu chun handicraft ai dong hi export company dang in tu hin anu enquire na sa kapel ami rup chu lai chen bu na pat kan nei production hi i demand kan not thak no hi cha production a boy ne hiule i kam sunga mo yai craft te a hi teng khan no kha ong thei taw yang thei vek nai lo no market availability le a source di any mass production la thei na hi danu sing tang don teng ta thei taw ya how much do you get into craftsmen in the village anywhere na networking banga chia yai za na khol te na dingin hi chu eng khat i kai ni hi tuta kan tho dan hin all manipur kan cover an ta chu ai ni ai thingtlang mi ti lai non na ga group a mi hi chu i mi 90 bor vel kan na 90 chu chun lilong a son lo thiloin water rich hing himo anin kaunan tia hing hai hi around 30 artisans i kan employer mi pakhat kha gandan dia sumle pai capital ding raw materials man ding gan pe ka khan gan sia adang hai hi chu aini thingtlang pa wong aini thingtlang pa i kuchu prim hi i internationally mo demand an sang talon chu le promoter ju tho khak kan nu man ta chu kha lai khan i tu khom hin athen tam tak hin nang ta mo kut them thim thil hi sinin hui ngayan la tam le chu tu hin Chochanpur and Pherzol district sing hin chu 90 artisans well can employ chu hai de nakipatu ako you were literally seeking for government job desperately mo ha sa de lungke de na basui here ya tu in government job ana same khalachin mo single employed hi nai chu you'll be working under ai ba to ai mi bang za tam ting the international level run thin ring na noel na same mi bang zao me employed tu hin chu itar hin regular employee I doring ota hin 13 plus kile I karunu pakat ami sanjing tu ma Margaret le mo so ama le mi 15 kan ni chu regular I chuchun adang hai hi chu worksheet hi fel fai sapin kan la nei no le tu hin construction kan than me ka ground leveling hai ka kam kan tho amo
chu ina raw materials kanin choka example hi ba water rich sai hom hi raw materials man kaini produce hi mo hi mo hi ai hom hi raw materials hi dum la an ching la bani chu ini rama hom hin thaya manglo mai min dum hi umani chu or ai le le thai hi mo bu ching no su nga ching thei ni chu ling khom chu chun tai ting ken mo chu chun bamboo ni ta chu a variety khom mi tre top team angai khop la hi chu u te hin hilaya thingwar ai ti le ti local ti ki kan phang thlang pu ya hi kan si khola chu ke ni kan artisan hai hi anni ka basi nui thu ni loin mi har sati tian ni chu khang hai kha raw materials man ning khaman ni no tam tak lem chu kha raw materials kan pe ka and if they need their pay in advance we pay them ba khani chu kha an sim zo kha paran hung choya are du kha chu an ni nan sima aklomezong kan negotiate mo chun enternan hi mi pakatin ng choi ta zakatin in choro mung tinta kan ena ana chu avelu kha if it is 120 za som ni avelu lo ni chun isak klom de za som ni laro kan thoi chu kini chun labor hom kan thop labor management kan sana chun quality management kan en kai pek buka heating marketing kan en kai buka raw material kan pe kan sim zowan hunga tu hin bathin in remati chun hilai hin mi som nga borvel bek chung kata sin tho dingin kan eri ruwa tu hom hin atho chun jinga ami ruk chu atamlem hi chu inan thoa kha kainin collection kan thoa or anin hunga aning dropa hilai hin mo tun enternan lukhum hai sin la any handicraft product chu hilai hi in khat akim tak ni garinga infal tinga hai khom cafe tin puren garita department hom ni sin la state hin handloom and textile department an uma chung hai en kol nan huya chuna department an thogen imani assistant sing imani lem chu in khom kan wasik no and asan chi mani kya ngirnum aina har sate zero balance sekibawa internet ni chu sekibo nei interna loan no asam bang jave nan try loan hi voi thum PMEGP ka try voi thum ka try hin accounting from the basic accounting hai elo in chu wel lekhan project sim dan hai intinam minan sim lagana ti ai ka study chara intinam mani break even point debt service coverage ratio operating income ini mani minan sud do dan hai ha ka sud ronga computer excel an thukin kha khatagan thuin ken ka hungin chu tung pai ka hungin chu tung pai ya chu voi thum ka apply PMEGP ka apply na khan chu project kha chu abai ha dun ta ni ga intinam hong ti kha chu khatagan thokhan voi kha chu MSME ami deputy director aini unau thada group ami lekonin mukhi tani chu karul hai pakhat min tro dius na zare khatagan to kan project sik dan intinamana sar specific qualification im angai ani kan divel ram tin kan dona team chun afuna ne ata chu khatagan thon kong zik tung pa ya biang ting han intinamani anhung tirpe ya kasi kan le chu khong zik sawon ta chu minga tu tami kan dor kham rural consultancy and assistance center kham kan hung phuwa kan thron chu chu people come consult us and we are giving them any possible assistance tina ne chu kan mo to hom we care we guide and we support tina chu mo why hele ni moto teule hoi ba mai no money minting business mo ikele mundang to no why should someone come to you mo eng wangi nang mani bulan ron kalang bang jaga mundang apailo no kyong pai din consultancy teo hi atho dang midang hi an umin ga fit no chu champur hin ani for rural development purpose ani to pani hi kai ni gan huye hin lawyer kan ya engineer kan ya chartered accountant kan ya for example mi hi lai mi har satya khote mi ai ni khote mi pakat bin
dan le dun thua ukil pa talo ru inu mani chu aru inu chun chu he or she won't have the courage to go to the lawyer directly mo chala hin kan bula hong chun chu lawyer phone pek pata without free consultancy charge anum num kan don pegal ding ko pegal ana chu ini mani documentation ang aya ni chun chu documentation charge no kata kam chu keni cái này anh thổi ra này reasonable không anh sẽ hisa kim mi hai rằng affidavit and law si mani không kan bulan hong tun zathumin that is also legally he nuya hin cái này kan business nuya hin till development till rang economic till ting pang hom ni sin la khotlang till suk changgang na ding reng an chun chu legally valid ani chun chu we can handle everything tiang de one under the sun na business venture dang te yenai ke ding hi ai kha crafts ka for hi ai kha main focus sak phod ya na craftsmanship te we ai le mo hi ai kha top class level ai chu khovel khoi hei sunga jong zum pi hoi lo mo thank you mai lo ya hi na craftsman te bang na chen pige how do you scout the talent bang na bang na theye ai lo nang paran le na la the je wa mount pe craftsman hai hi mo kum khat kum ni sung vel hi adapin kan dap atan so na sui searcher my scouting hi Chuchampur area mi pu kan zong dok wonga then chuna khom Chandel Senapati ti ai khom khak kan sui dok pe kan su dok pe ya Chuchun Khuting Pherzol district ting hai khom mo I khakha an thim zong ama satakin I enternan mi pakhat athiman lo ti chun ka wan big pui to pa nang im pu nang im pi ing ang mani chuang to sim lakan ti cha imung sim pek thading kai chuang kha ang ti bana hi ka thonu ma ka zor sakana ka tia thadi mo polai takin ka van big puya kai thil par ka sapsa zak nong pa chu thil ai thoreng reng hi mi wasir de ti hi cha ka ting ai no le ai ni kum tam tak mi huya lo khasa lo umai ni le khan mo mi wasir de hi ka thon no len thatakin request ang zong mi chang pui thei ding enturnan pai kong amani kong war amani ata thi mai mi ta pe thei ding ke hing hi kan hit na zong ana mi ka zor saka nangin ingzana mi pe thei ding za thuman ti an le an sang pati de wan le imin hui met thei ding or an sak zat kha an hnui kati ni chun chu isakin man talu ni chu za chu tiro kati top ka the top elan ke chun ka thwa mo chu kon zong dok de wong ani tu hin at least 90% craftsmen Chuchampur and Pherzol hi chu kon in company ding Chuchampur craftsmen talented te ko na skalo na lo phial ta mo me ba di le hit me ba koi di le chin na phalo na lo phial da na mo paper phek da bin la zik dok thai ding sing tang la na ba tai gel mo hi lo mi no khom mi sim bang na hilayan how is the feel in zin hai no uma an laga mo hu in zin hi lang raman to hu in zin hai in venga chung ang kha ka tia mo chun 2 years back kan kai khom ka fia no Pherzol dam di ti ai parbung hai khom mo ka fia ka thim zong hai kha hitinga lunglut na ya tho tak ka ti hai hi chu lo khaman lo cha okay international yen ai ke dia Chuchampur market sunga hi ai munai wang lu rai le craftsman ngai ta this literally paradise mo tenga Manipura mo Nagatela Meitei Tela hibanga bol banga chu me na research thoi this is one of the best na chinga me hilo mi sao pin na tung ta we are still starting na che ai ni an thoka ai ni le ai ni hein pa khan hoi ngai amo department amani NGO or central an thoka hung hai in kaini bula comment pek tan chun this is the best in Manipur okay azia na quality maintain mo sil bang ki mo hoi ma ya kam mi
international exposure national exposure state exposure bang platform na tang khata wele oh he invitation to trade fair hai hin chu kan dong ji tial ka ti any handicraft trade fair in India mo chu invitation kan dong ji amiruk chu farewell hi I trade fair a thang wel khom hi thilbui sak ta kan chu government sponsor an nolem chun chu expenditure hin sang thei talu le I aizol silong goti ti hai chu kan fial hak chun imphal a chu fengi ngai ang dewin I takahin department ding pressure on mung piak na sa thai khopela mo pressure am gati ding request wa kalai kan changkim de gongal khi ni dong lai ho PMGEG scheme na la som lai lak som lai kha mid pan pi tu di om lo to kha government department ile private mi house ile I'll invest money let's we work on profit sharing chi well offer tam thoi experience gen I mingin project kom amin hak pek no man an tam sang de wa building chun mo amiruk chu I kini hi til sin chataka indik taka thonum kan na ting ka ti to in example government an thokin 1 crore project a hone chun I mean hiwa amung puya inkim arrangement amung thopuin chu 50-50 tisin la 50 lakhs ani ding ani chu kei kha 50 lakhs kan sin kan umangin ka thot hitan oding government an thokin inspection hota hi 1 crore value ani hungtai sin la kei kan zak na ding ani chu mo kei ga reputation na mane ka succeed ne khan chu we don't take money without working khani top sin do lawin sum kan lak no ding amen khalin kang ha chu kai ka nol top topel amiru chu I thataka government in offer mung pega project hiang hi thoin la nang ni sinin tho tha ti ni chu I'm okay with that mo khani chu okay Manipur market ko ta da mi da mu the no ma mo international market bang ki de our a demand supply zo wai bang chi international hi demand kan supply zo no international a needed taka ka hit chu I basket tray chichun bamboo cup hi a choi a handle well era a choi and a handle an hoya mo hi bamboo cup hai hi a feta chun basket hai hom hi and dit le a chun alin hai hom hi dit no tak tak nen ai furniture hai hom an dit ana chu an ram tingan hon thei ding kha hi sa mung khani le khan mo a chin ting hi feta I inki mahin ai ni product hai po hi fe bong chun in khat bamboo purse chu khom chu fe le boka mo bamboo ha hinan ta kha khola thui hi in a product teo mo I khovel response hoi ma ya India sang jong international mo min handicraft ngai sang ma Amsterdam hi lo le England exhibition neun chi vel offer khathoi hi lo le nang are you looking for opportunity international exhibition ding han chu offer kan nei no ami ruk chu export company hinan mi dor na sa mo chu chunan ni nan mi dor pha patan le hin chun eira ma buina pha chu I kil an sim thima twin basket pakhat mi pakhatin ong sim ta kha international export ding chun quantity ka at least 1000 pieces mass production ka challenge kha nga yani chu kha har site de wani mi ro chu then in again ta mo international trade export the license nei lo chin will that be a game changer will that be why ka mo nei talo chin twa na business what next level a kal to thading om dia mai ke le to le ki maintain tho tu license le license I will lem chu offer income and export authority ting pangan to command yan hunga masakhan kenin kim arrangement hai hung thobung kan da registration hai kan ta amiruk chu kha tho dingani chun chu sarkar hin dan le dun hi hau talwa hi izuk tho ding hin chu management hi rasa deu hlaka mo sumle pai thu ni le I
คันลันเรจิสเตอร์นอร์คันเนี่ยคันคอมพานีประคัดทูคันละเบียดดอกพัดขันตาดิ่งอาหารดำเลยมันสิตาเราจุนเรจิสเตอร์อินลัง government นั่นทกินอิมดีเทลน์มุงเงินดิ่งแล้วก็ทิลฮาร์ซา monthly report ดำมุงที่เปิลไฮซินละกันบุยนดิ่งทวนส์ก็ขับเวลเล็กขันฮิตงานทกินกินกันซีมาอีcargo กันทนะอันมีเรา export เปียกะกันง่ายตัวดิ่งตลอดโอเคมัน artisanal สินะหัวไอ้เล่ครับสลับบางทีตอนนั้นหุ่นสับพดวายล้ำข้าขบิสว่ามีตั้มปีน government คำเดียวมั้ง government คำข้ามีหลัก graduate หลัก government คำจะนี่เลยองเราข้า parents เต็งอินอะไรอะไรโถพอเรามามั้ง how เดี๋ยวสองที่ข้าเลยละที่พอละเดียวข้าล้ำข้า business ว่าเรา opportunity บางชิ้นน้ำมวยเลยนั่งสุรการที่ independent อีสุรการที่ฉันเอากตินานี่เราสุรการที่ independent นักขบันเนาะตัวเห็นกี่คำว่ากุมสมนี่ฮิลโนดีมันนี่สิ government สุรการสินกับเราส่งจัดระที่ผู้หากินกันทั่วI was desperately in search of government job เขากุมสมเตียกับอุมานิจุฮาลายาก็ experience อันทอกกันอีตุตาช่างทรายจริงๆที่สินละจงตุ้มเมียใครคำ government independent นอร์ให้สิจู่ก็ฮีตุหิน direct in government คำมิน offer คำว่าหงกันตันอี department ประกาศอินที่ลายเห็น corporation ซีไม่ตาwill be the CEO ที่เรียกคำว่าอันมีเสียมันสิคือทางคำว่าฮีว่าตุตาช่างทราย challenge นั่นดิ่ง challenge นั่นดิ่งอาจจะสามีมีนี่จุอันนั้นจะคงเขาไปกันนุ่มตันเนาะมั่วคันนี้คัน self employed ไอ้นี่ on boss นี่เขาชัดกันนี่สุรการนุยาทอกจนจู่ๆจุงอันนอกไปอ่ะคันเลยน entrepreneurship พิงปังฮีอูร์เลมินละไอ้เราไม่เห็นraw materials คำนี้รอเสีย or ทิลดังคำchance อ่ะจ้ะทอดิ้งตั้มตะลุไอ้เล่ผู้ชงยัยนี่ขโมนั่ง business ก็ทุกhariตะเล่นัก craftsman เด sustainable income เป็นที่ยา how does it transform their life บางทีน่ะหินหัวเขียวจ้ะว่านัก artisan เดนัก craftsman เดฮีกินินฮีก็นุ่งจันมาขันจูอาจารย์นั่งดิ้ง market ขันเล่ามุนว่าอี market ตรงขันอันเล่าซิมทีมาอันเล่าอินนี่กันเล่าซิมันนี่ขมันอิน่าอินวากาจอร์ขันนี่ตบปันนี่จูก็ค่ะตัวหินจู่อีซิมทีมันเล่านี่อันเล่าอินนี่กันนี่จูนั้นซิมาอันหัวอันสักจัดกันเปกะอันนี้นั่นเบย์จัดจัดละขันอันซิมจัดจัดอันซิมจัดจัดอันซิมจัดฮะKini kan pek ngat ngata raw material man dengan nei no anle raw material kan peka insung harsan na iman in lo nei metan yan ni khom kha kini arrangement kan sim peka poisa kat nei no anle bat ding kan zonga I'm just giving them chun ka tho yai dena yen ta mo a quality te kha hoi ma quality control team ten bang na chiwa craftsman ten a ball dan la mo ball a ball inไว้จอดใช่ยัยด้าน improve เท่ดียัยค่ะนั่งอาเดียเลย pressure รุ่มเดียวจุ international level ฮิจก็ quality maintain บางนั่นจีว่าฮีกันอีทอดานจูอามาสตักินตุตา artisan ให้ฮีกันส่งดอกพัตตากันส่งดอกกันนอนเลยอาเช่นเล่มจูมุนาหุ่งตบปันอุมาแล้วกันส่งดอกว่าอีอังมิซิมหลักที่เวลรัมทินกันจุกินบีปุยากันตีปุยาอันซิมทีมซองพันหงเรล่าโอเคปะหัดหงซิมเรากันตาหงซิมพอตา example นังอาร์ติสต์นี่เราเนี่ยฮีจุกทีมมันเตียหงซิมซินเรากันตาหงซิมากันเองนะจุขัดกันทุกคนฮีนี่จุฮีหิงเม็ดหินทอละจุน treatment เองที่น้ำมินทอกันตากัน natural treatment กันห้องตาตัวหินจุกอินดิจูฮีอันนี้ขัดผ้าตันเลยฮี for example bamboo ไอปีเล็บปูไล่หายหุ่นไล่ทิ้งปุยดอนนาตุยดอนอันโลมังละกันนะฮี example มังไงตาฮีหิงเม็ดหินอากาศหิงเม็ดหินสินละอันนอนเลยดีไซน์หิงเม็ดหินข้างหากันทีละจู next กันที่ยังนั่งซิมเจอร์ขังโอเค10 pieces 20 pieces 50 pieces ซิมเรากันตาหากันอันนุ่งซอยอันซอยอันหาไปนินกัน
payment kan tho kan lo pe kal kan kan bat pe ngai no an ni ta kan bat ding ne khan kai ni mi ta kan ba bata kan pe kal an har satna kan so jang khai theina ne chu chun ni min don na chu phat kal chu ling chu kan artisan hai hi sin nguk taka tho mo seriously working an ni ni chun chu they are earning 10 to 30,000 per month chun kha ban chu lein hi sustainable economic condition ding chun hi ring kha kan okay sano boy mama maya mo I yai na artisan teo ka mun tampia skater dia collection na ka transportation mo malagari nei lo diu na networking bang chi collect dia hi kaso talwa mo kan tlan dir ngat hin amalem han chu content deu rim han raw material kan sem gula kan dol kirno ka tu ting hin chu ing tin mani arrangement kan sima anni na nung choi khaman umta chu chun hi I mun khata sin tho thea sin la chu an idea an talent hai inki manin share thei dinga na ti ngai tu na kha hong ping le khan to in chu work set ding 40 by 80 feet well kha kan hisap me ka chu okay then craftsman dia station mai diu transport mun no lo kata sin tho ding I pun khong haiของมันding ai ni ai loi product si la ya mi hai ang si mo thing sang pa pun khong group kha uman ta chu chun can and bamboo wood section uman ta ka han small machinery sai kha an ni len ni an share thei ding anin share thei ding an chu an no chun chu kan artisan hai hi example grinder drill tvl hiring or kham hi kon sem seng no ni chu kan pe ka an ni an ngam to kan in dona I tuin grinder ka a price ka 2000 rupees lo ni ni chun chu an product pakhat an choi pa pata ne khan 2000 kan pek ding ani exam kan deduct ding an ni an ngam tok ha kan in dona mo tenin ba fix pek lo in asan chu kini kan worker hai kan artisan hai har sat nan tu khan chu kini kan mu phau nan chu ti palai khan an ni tu thila ding chun an ni har sat na an tuk no dan ding tak hisab han kan thon he door who at maya very simple hile kiloma what does time means to nang lena in sumi taring time ki chi bang he na hun ne da kalbang jana na semi da kalbang jana e moi kai hi zinkar hin 10 11 in door ka uma chuma chun 9 tip top an reng nan lo vong ta ding door hi I chu zo wa kai 10 11 a hung bai ka ta chu khata ka in thok khan morning 2 3 kha atam lem chu ji chu zo hisa zinkar 11 am to 2 3 am tina ni chu okay walking hour chu okay ida chu gari ka an no an le dora hin mattress zal na ding ka singala ka I mo su tal jun dora ka rik to pa zinkar inting buga fa ka kan sila dora ka hung kiam no again dan na sep the clock has no meaning mo na dia until you finish job no asan chu kai kasin tho kha im katiding kalunga lu thai dalwa passionate thil ka zo no tin chu ka in thai chu no ka tho nga tel tu lai ta churchan pura dia government in CEO dia offer bola decline nang chau din ma hom mi ko mi dang ten zakhala ko kronin leibang chin mi tu mai da mo department bagata len takin ana mo ka feel na mi pe in falan tuin department lem social chung khamangai hom pati chung ni corporation pakhat si meita CEO nin chungla committee ni chu a project bang zavel le ho ka chu get chi la mo 6 7 CR okay ka ni ding ai le anna to kha lo okay ka ti ni chin chu I have to surrender all my business other business tina ni chu hi ke ni an business anung en khan alung su de ni ngati chun tina man ding mi ha hin an mi ring zo view ni riwa ting gati mi ha in film te tak de
ไอ้เมียละคริสตาเมลันมูลกานี่นะครับหลายมื้อเราเตดีไปบ่กันรู้หลักนี่ดังซูก็โดนหลักลำซีรก็จะหลักก็ดีขมันอันไว้ตโนตัวมันไว้จุงเนาะไอ้จีละคุมจำบาลาจงนั่งไอ้เจลเท่าเดินมองไงเท่าเยนาลาเห็นเรามองไว้ค่ะมันถึงจะได้หาเงินนะเดี๋ยวมั้งประจงลำก็มีเต็น business ที่เด็กเจ้าสมุนเราจีเกี่ยวนั่งตัวเนี่ย zero ปัจจุบันจีน่ะ CEO ตันพาเลละอุ่นเราอินบ้าลำก็มีเต็กกันเกี่ยวนู่นสิงปังมีไอ้มีเต็กอ่ะมาสุดท้ายไต่มากน่าดูล่ะอีริงน่าอ่างไงไต่มากอ่างไงบอกว่าริงอ่างไงอีมีไอ้นั่งอันนู้นริงจูพาพาเจ้าจู zero income บุญน่าอมละเกี่ยวกับเงินจนเลมินI don't have even a single page of paper. Itu nih so. Amiru tu ingat karulpa pahat computer center kan. Ika project sih tinggal ka wasuta. Ka print out kan call lah. Laptop kong insok dia. Laptop kong insok zawa. Printer next printer. Printer kom tu the lowest quality sang le zangan kan sok. Kitu ka mga ana tu project pahat ay print zawan le. Ink finish, laser next kan laser kan cok no kan. 2 years sungin laptop patum desktop patum atam patinin mi pia kan. Tilpat lazuk sab ngadi. Ama sadra patin ko la kang yen chu. Patong try na kang yen chu. Bike pakhat le laptop pakhat ka sin phone adun. Pau chu kang yen nan chu. Ana tu patin hin ing takam ka sukfu kan ni hom rit tano patin hin ami rit riwin ka rita i tun chu kha kang yen hai liet tam kha mi pe kan ni chu la ya ka hum men ka hum tan na pahat ka nakita ka ril thengel pakhat om ke hi parbung khuwa ping kan ni chu ti pe muk sab diu na ka pa hi government pion an ni pion in sang la ka chu champura kan ngin somtung hin 87 88 like kan mi hire mi rice mill an min rupiah ga chu kan lua ke hi bikin chokidarin ka changla kan chu ka tin de dan thokin va kha har satra hung suk do kai ni lai khan mo mi har sa kai ka ang boka har sat na tu khai kha chang puinum na luril ka na ya chun pathinin ami ko tir khom khan mi hai ta dinga mal som na ni dingin pathinin mi ko toi mi ade mal som na hi dan na business venture dang te again dinga tailoring ami bang jana koi bang te na lai bang na chbol sa tailoring hi production and training and production center ka capacity to 20 capacity 20 and thokan 5 reserved for underprivileged chuni chu mi har sa min huinung hai chun amiru chu khalaya mi panga hai kha chu we are very selective har sa tak deserving very deserving apu ri hinu meti ta kan en no kan chu chunga chu kon thone hitdana nang ton loinun business to am nei chi bolo lam ka copy sungai dai le foreign funding a hilo le Christian NGO tam pio ma no government cheng khat bank to pi khai foreign funding khat betel khai ni tap tak in government amani foreign funding fund mua thil hinga business on to a project thon mi sonan chu ana chu foreign an thokin seki hom ka mu no a government an to command ka mu bok no i 2018 hanin ka sit tu chun chu nakita ka hel PMEGP voi thum ka apply na ka mu ka ti kha ka mu 10 lakhs ho chu ka mu government an thokin loan wa nang loan ha sa dan athin no consultancy bank bang zatana na sebu bang project hin ranu bank hi chu champura hin som par goma tuin PNB samulam lanang umtalin som pasarin tangata taka mi hi bank som palihin business loan ingi mani ani pek ding hai re hi project ji ka atul laka paisa lakhat lo pi hai sin I mana return ding inga man investing khang hai ha kan zik peka ka I
azik man hai kha reasonable rate kha charge in khat minimum charge kan la ka mo kha bank som pali le kan indora chu kataga meeting hai kha loan la ding hai kha machine i kan supply thei zong hai pu ko chu anin anung tira kan supply mo lam kami ten ko hi business venture te chong the khari zaw hoi ka sa bo hi bank ten consultancy te lawa bange agency chiwe mo ana panna bange electrical slam zone khoi thoma bange tailoring na mo tailoring as on production and training to chun machines company in lar po hi kan nei deu vonga chun machine hi around 27 varieties mo a model dang kan si me ka to hin chun carpentry tools and machines chun handicraft sim na ting pangai hi i hilai champura ding chun kan ban phak chin hi chu kan si vonga machine chun electric mangru rim any electrical parts chu khom chu any thingklang mi hi champura hin a tho tak kan no le chun mi hain i reasonable rate an mu theina ding hisapa ha kan thona du hin namdang hain suman mungdong huma champura rate MRP anta maximum retail price kha rate ai sona kha discount hom chung lovin khanan mium thole khan mi hain i an hat an money kha jinei de winan mang theina dingin kha hisapa kan hum thona chun handicraft ina chun bamboo textile hin distributor kan ni boka I notice hin second distributor kan ni first isolation and ma chuzo okay ni chun bamboo an thoka sim towel socks chu anti odor arim lo chun mo chun t-shirt khang hai ha I cotton neck in a soft and it's me hinandita aman lak chu reasonable boka chun I computer center kan tha computer center hin mi hai harsat na phu na dingin kan ta mini ATM kan tok sa any DTP works chu kan tha consultancy aru hin chu chartered accountant lawyer engineer khang ha kan nei bonga kenin indir pui kha mi hai hiba I midang bulan wa fia sang khadan wa siang na dinga khan kini chu zanga zasari khakanung siang anta chu I chun project kan izi pe khai hi an mel khan tirmani pathin hin amin ri terlaman ka rin mi kan zik pe po ya project zik man ka la bungai no nan mel ka ena hi chu free la kan ti ka chu a pe thang ngai no khang ha ke ba minen te free chi nge free chi lo chi nang ni te chu nang chu iti fu zelen in big dan is di chini de a free ti sakhoi ati chi alo I decision kha dik zel thoim adik thoin ka sia mo chuan in khat mo thang pui thla ka I kan ngai kan I thang pui human tama mo chun hi kan artisan hai khom hi a chen lem chu in mun anin chok na ding hai chin khan ka thope ka mo beng hai anni ta ding chun beng wa dor khat chu thil thailo ang thlu kan chu beng khamanan lo pek bok no ding ke in thatakin I ka guarantee a te unla in hunan chok ding na anni ka sorana if they can pay their EMI I'll pay kata an miring zo tok lai khan mo til ka ti nakita ka tiang deu nek khan ai mi ala krista hayal mutalak lon so inun hi it's not only about business mo inun hian business chau you overcome lawa from roadside drunkard bangchidana alcoholism na overcome the ni tam pil churchan person hin jungol ve crusade bol de attendance hoi tam ta ta de bnt dim mai dia to te la one or two to overcome the ma is there any secret determination mo na hilo le bangai pasien hagaw sian thomo hi ke committee ni na han chu lo tum na sa ni zu ko hong don tak ton na hi class 11 vel hi wa buina khati 97 around 97 vel nin krit thalai buina ang vel le khan namkar
in mel unau mel hai ti ding mani mo ka hung bel kha class lamu mal te lo college 80 dim higher secondary ilu i all sums pass into boyment hunom khati ala han ka billing dewa ka don to khan zu kho gong don ko don na khong tho ta lun ta chu hei thei ta lo amiru chu khani sa thum dam chu ka ngai lak kor chang ko hung tho tung pa ya gong tho tung pa ya ka lo edik food tani ngati chung koi thim lo wana thil ka tho reng hi extremist kan chu kale jihadis lo ni lo ka chu thane extreme deu kana til ga road side kai ka zal hut mai pe ni mi lem han chu an mi ngai sang no na sa ni kalai hun khan mo copy of me voi thum gan atan chu first duodenum perforation second hernia third avoid thum na khan intestinal obstruction ma ha yom ga don leibung chu ma hai hom chun obstruction lai khan ju don lei kha chu ninge ta ju don na hom chun lo ve thoding ami ru zu khan effect hang si min rang lai khan mo khang khon changkang no ta khan ko so ta ni so takel sin ka banai khaman ka mumal chung no ka kong in khata kai kamithim ni na chen chu in chen man chu gong he ni chu ami ru cha to pa khan ka pai kha chu adong thei I kha tu hin sathum san hi sathumai hung he ya thil thoding lo thoding hrit no sarkar ting sinai jong muchung lo private ai jong muchung lo kaka I beidong depression beidong lai khan zui wa don no ka ngi dan ka I chance no ngani I beidong klap chun asan choi ma ting ju ngai tuan thim chi khang ve lan thok khan kha kong don ta pa ya kong don pe han ko lo ka tak sa khan effect kha lo na foot tani dingana woi thum major operation chu adam ding homan mi ngai no ni lai na tam tak lem chen chu ka thiding angan ngai le seng mi khan kum sin la ti dam hang ai dan khong su ba ni chu tu ting hin chu gong ri thim ta pa ya khang khom ha mo chu khang gong in khat pe kha ke hi na ki tai min don ang khan mani tum na am pathin ting ti ha mani khaman tumangai pathin ting an to khaman na tu ke chi te kan ni lai an to ka pathin bigin chokdarin ka thang la ka ding na ki khala chi te kan ni lai ya pathin ting sandam na lo chang ta kan ni chu kang velan to khan I kong in khata ai juk thu khaman pathin bible in kamishal zo voi sar sin na ati khamo kha kong tho no kan ni chu khata kan to khan pathin ting le mani determination ma le pathin tu atu pathin na chang no hin chu in ki ma thil chi tera khom ma thei no thil chi tera ka khom izu mai in rui thai ngai ti lam chu chu pathin na chang hi tu ta ring Prime Minister Modi in publicity azazel ko from Chai Wala to Prime Minister chiamo nang jong starting from scratch mo nang jong crorepati khat hai thota nai le igam sunga mo mi te kwa business tung tang advice padi le chin bang na gen u do mai business me advice advice ding khom jun kan la li din ka rit no ana chu startup ma small startup hai ta ding chun chu ring na mo khatul ai ring phota tai mak na ngai boka tai mak ding ring ding poisa chu patam khau sa ka tin tu hom hin kai ni hi business kai ni ading chun alin to anginan lang I har sat na kan nei ve thon sumle pai ai business tho alo in sang me tan le I har sat na lin deu kha hun han sumle pai I mani har sat na kan nei khoman mo tong tai na le ran juk tho a
umpel Aadhaar card or nikat ba kan voi no you have a very humble beginning mo nakipat na nang alay ngiyam maya mo tunya pasien hi tanan koi pen kha how do you stay connected to your roots eng ting itran na ka ibul tran na ka I thailing lo namang hil lo na di bang chin panalai kha thang ing hum ga la khan chung no amo ke chu ka root ka hi tan chu enter nan mar ha hin kan thu warin lal ngai lo lal ananta ke kha khan ni kha kan num no reng reng ani chu mi pupuin mo hilai reng kai mi kan locality pupuin I control nan hi tan chu hilai min rice mill inan min rupega khatakan thoka khakan lua khatakan to hun chankan ni ti ka hi jingani chu ke ka ang har sat na nei khami hi man ve hi garing khatani chu mo I nakita ka zu hung don ka ti hai ka zu hung don tran ka hil hai khom kha I mi dang ga blame tum homan no thil I mani azu ga van tum homan no anno an le ka chan I mani chu excuse ka hil tum no homan no mo anton na pa tak chu desperately mo I base ang in thil hung no kha bei dong kha ka hit khat le khan ke ka ang har sat na nei hi ri man tam kringa so voi sun ya khom hin kan mi sor tam takai hi ang har sat na nei okay an tamani chu pura chuan nama to ga hian kan local level a chuan I lo thing to thora mo I alo ching mo la level a dia mo alo ching khan swak ta how do you keep your eyes and ears open ko in potential nei ko sincere chin ngai ben thoi khang lai khan business bol khan mentoring mo guidance dei sana bang na chi bol jele mi na en gu thoi society sunga chi mi thodan hai ju ga ena I min thila hei thoreng reng hi ai ni ai society a chu suggestion he tam tola achenta ding jun confusing ni ngati mo ke ka lo lak vedana chu anum num hil roi se I'll take the best mo katum ram mo my goal ka ka chi ngani chu ka tho tum ha ka tho tum thu khom mi discourage tu khom tam talu I tho len talu itu ta business venture he issue len talu adu da ti khom tam talu mo ka thil tu han ka chi ngani chu mi anum nan tronga ka chi hin ka fia par mo attract ka ru khom pe ya advice ka tu khan ni ta thalai business interest ti bel hi thadewin ichi hoi dewin na en thoi to te hu na mentor zel thoi ni advice na sak bang na chi support angel investor bangin sumne lo te hin them kan tammi ki panwa na chi hi lo sumle pai chu peloin advice lama pe athen chu sumle pai khom ko pek thowa mo ajun athen he chu I kan panin khang han I karunu de kan ma pana I motivate ai ti di man chun idea kan share mo intil to hing de hin to in la hing de hin to in la kata thanem hi ka lo ngai thei ko pela athen tam tak lem hin chu I an hok lemel dim chu rin no mo I bui sa khan thanem hi lo ngai pui ta lo athen ru hi chu sumle pai khom atloma zong ran in khat kan thope ka chun I lon lem hi chu karil siang no tam thope no Power mama man hi dana non hope you are one of the most inspiring legendary business mo nangai dana chu tom chik chau mai the but you are a living testimony there is someone who can prove in their life mo a hin khuwa scratch up ki pana highest level mo bol lama to ja nanga khun a London na ma khale have so many venture line ton tampi na bol na hi ke mu na tan tu ni tan I kham somi ka hope kha te la you are one of the sharpest brain mo it's dan hi hu za le sing tang pa pil dai mai lo chi dia ya lang pu ba khom pi dang khom tho khom kan na na tu chong I na business venture kha tamma ma ya mo staff te kha raw talent ai kele well qualified sangin ang interview apat la mo how do you train your staff to reach this level nang chau na hard work hai thelo ai cho dang tele they should be dancing to your tune mo nang level ka step up ma sa ta ka mi hit chu computer center kan tam ding khan I kapu kan pu hai nau pakhat hi computer training I thonum katia asan chu ama khom jaba sin hunya ni lowin I sungkun har savele
i ramnang school college sai hai kaya hai khosak ning khan harsat nan nei le computer inchuk num kata hota chu tutor ka lak pe ka khata 10,000 I'm paying for the training mo kha chu zawa tuta computer center rengkai rota mi lem hi kanong hong tana khan namte ten kan hong ikata kan staff ai hi ke team sai hin tu hin mi som panga vel kan na som panga kan na i training basic training banaya ko sa tu kumanum no intin tin man en vira an hung in herluta i wathe sak chi hom ni talo i an hung lut pa ya aka kainin from grassroots level mo beginning an kan hingin kan ta kan in train pa ya chu hing ku hin hichen hi kanung pha kan ta pathin zar chawin okay staff of we very well trained qualified dai kele the talented nei tak chau zong mo bang ke ni hi income man qualification income kan ven no i an ni len ni kan hung in veiluta okay an needs po in na an mamo income ke ni kan provide ta mo khan ikin mani karit no apatin rem ru anel no ding mani zukul fi rak dan kham karit no i anung thang pe ha khan thadewin kanin thila ato pachu well qualified anung nil one last question business tung ta kang daur khat ki mami mau question mo lamka business establishment for example i retail ponzuak ichidi mo amazon ten ka a revenue lak lu ka crore mo I have employment they are just giving only peanuts labor law working hours mumal takum law yai ka nang business na employee de yai dan exploit yan nang lion share tampi ne chana mau tom che nagilu kyal law police na chimai ya banga yai lamka so na mu ya nang yai banga na what's your business principle mi va exploit hi ke thil num lo reng na ke mi nu ya so tak lo thok tak ni len I know what was happening to me mo kha ni chu ga chunga thil lo thlung hai ha mi lungin sit tak min hui nu hai chu in lung sin la lung tan o sin la ka nom lein tu hom ga staff ai tu hom ga exploit ngai no reng I unpaid chu monthly salary chu tam lo ami ru chu incentive bonus arrange pek dapa if they are working well mo an sinan how lem tun chu asing an lo le tam incentive an mutot I mi will exploit here kanum no reng gi pathin thun no lamka sunga mo net chiang na mi house atin mi zong te exploit in mu ya tam zo 70% mi exploit tamin ga hita mo kai ni kan business rang hi kan ena I abran sia dang in uma tailoring machineries electric computer mo consultancy la heating handicrafting pang abran sa dang in kan chia ding ha hi incentive hi kim target kan set pe ka target kan set an target an phak no command tension income ban sim pek ami rup su target kan set pe kha biwa incentive hisap thina dinga kan set pe kana target an target chungan muro na work pressure hilawa work pressure that should drive them motivate na mo hiwa work pressure pelawin hiwa asa ha kan khaya an banani chung sin kan to amo pathin zarin tu chen hin chu ka kan la lo sing tung pein ka rita mo ale puchong lockdown life kan everything is coming to a grinding halt mo how da silbang kim kha atop maya no bang chino effect kha na experience lockdown kan cái này सरकार दान जुई ही अन्नो अनले खोटलांग थिल रेल रेंग ही बॉसिनुम लो कन्नी जो खाली खन लॉकडाउन हन जुकन इन खार तो पा अमीर जुकन आर्टिसन हा ही अन रेंग हिन तिल गति most of them katilem di mani they are living hand to mouth mo har sa tak takan ni le an in hai sing sin kan in thotera an product hai ha ita ka in kan kaleka kan si khol ngata kha kai ni homa poisa nei bigin ni lo chu har sat na namen lo kan tuk ve ni chu asan chu bungai thai ni big lo ha ya an lo kan pek singa an product kan si khol pa ya chu
we get to tong try a tho dan ding hom in ritabi lo chu an ni kan artisan hai mi tama tam lo ding kholam pe sin ka mai ju mai khom pe ding mo chu I mani chen no kan infoti an tokin handlooms and textile department ami I information ga donga I infola secretariat meeting ding consultative meeting antia nanna ga group kan ke hin mu tlanga I kitan mi tlangam kham ka rin na I lab lai pon lo ka in khat kham in kham no naga group kan mi pakata hunga nanna ga group kataka hungai ka chu manipura I industry nei hai or film producer fashion ting panga I changkang deu chen foreign base mi hai da man ni tola khan thuril na hunan mi peka around 10-15 minutes to garela I commissioner khan harsat in hung in tandan in sin thodan harsat na in nei hai trilin lata kasila lockdown le hin foreigner kan export hidelia iman izada staka panichu taka hin kan thum noi kan boomel bok thongai na talo chu khang thu vel kha kai hil kha an nu de la tok de man ding commissioner kan director pa ha e chujan puran to ba hung pa chong nei lin athil ru kan not down do kan thu okay let the government buy all your stock of products ata kan zu pek wonga government in min chok peka kha an har satna mi phu khobela mo textile and the handloom and textile industry chung khom kha chung han lom thu hom kan thila kai ni khoma chu thil dang dang khom mi thang puin in ti ma chu kan hain bi zo ha tuta consultative meeting secretariat ka fe zo azan la kan notification government in su hala manipura mi lockdown le ya artisan I thum no zor na ding fen opo chok ding ti notification in su hala government in chu request amani kati ding short speech kan le khan aka all manipura artisan ai po kan government in an chok pe bonga crore I mani zat man government in an chok ne aka anni department mu khan export na ding an zong pek no ka mo cho chan puran to kom hen crore sing wang me ti khataka an chok pek ka mo beni tari kom 4.6 lakhs man min chok pek na kha ai ni ai thil lo tumren pathinan to ka calling kamuna mi ai ta dinga mal som na ti kha tin man ka tumreng ni lo khoman mi hai ta ding han mal som na ni ding han pathin han arrangement hai tin man sim nok pe blessing in disguise tunia here interview natam chin ngai hete aring in last sharing na nei uri na opinion ai kelen advice le chi se ke dia mo last one gim ai tho na hin serious takin mo I tho thein la amma sa taka ding sun pathin ke chu ka testimony ni ka tel ka ta ding in pathin nei he than ti pathin ni wa na yan le opportunity hung uma mo I pathin an to hin faithfulness mo khang ai kha ring umna daimak na hai kha pathin thu wong ani chu u kon I a hui khom wong ani chu khalin I kimahin pathin first si ka tha ka Hornbill cable network hai airam ainam in changlin na ding changkang na ding ngai tu a hingai in mung sira interview hai in mung nei pui kalom bek ani okay ni po kan lo mi ke ni po het yang hichibang ikama na semte ki sui ya mo so that people will get inspired mo ke ni po kan lo Hornbill weekend hon in campaign tu ni ai holim piu ai lam ka sung kho suak businessman zero apar ki panatu ni tana test living testimony international tanpa level handicrafts sing tang mi te siam sil campel scout craftsmen te world class level pocket tu amale business law chinga mi tang tam pi ading le gol zol na ya yai da nei kam sunga entrepreneur hi na pi na ki ma living testimony hoi ma tu chong nei liana pat ingai khetawa ama hin ko ingai dom hoi ma yai kha ikam sungin ama mo hi chibang ming testimony le
business venture lo ching kha midang tampia de inspiration hinge ding ka gingta han thon na hi ding ka gingta tunia Hornbill Cable Network and campeo ye interview YouTube anangai tu ten na opinion le ngai da na idea le na view so on share zelin kon chia lai tunia ding Hornbill Cable Network he tan is so podia mang tai thul signing out